Jam I gatshëm të shkoj te kryeministri Kristian Mickoski dhe t'ia shpjegoj nevojën për takim liderësh, deklaroi kryetari I LSDM-s Venko Filipçe, I cili tha se gjatë ditës ose nesër do të kërkojë që caktohet takimi. Ai theksoi se në atë takim do të kërkojë që të bisedohet për gjendjen në arsim, shëndetësi gjyqësor, ambientin jetësor si dhe largimin e partizimit dhe politizimit të gjithë institucioneve. Видов реакциите, го видов одговорот и на премиерот и би му го образложил овој план и нешто подетално на средба во следните денови. И се надам дека сега кога политичките партии ќе го слушнат тоа, навистина ќе ја прифатат таа лидерска средба. Но добро е прво да го поразговараме тоа со премиерот, имајќи предвид дека тој прв подаде рака и на прва одговори дека средбата е прифатлива. Edhe pse thot se u jep mbështetje të plot institucioneve, Filipçe vlerëson se procesi I hetimit po udhëhiqet në mënyrë selektive. Nëse kjo vazhdon, tha se ata do t'i bashkangjiten nismës së Frontit Evropian për formimin e komisionit anketues. Даваме подршка на институциите, нека се води истрагата, сметам дека во оваа фаза кога истрагата се уште не е завршена, ние се уште укажуваме на одредени работи за кои што сметаме дека е водење на селективна правда, дека таа низа на настани верига, како ја нарекуваат, не може да се запре со актуелните функционери, но да видиме на каде ќе води процесот. Kryeministri Mickoski përsëriti se është I gatshëm në çdo kohë të bisedojë me Filipçen. Сериозни времења, јас сум сериозен човек, сериозни работи се во прашање и тоа најмалку е што треба да се прави естрада на јавна сцена, доколку навистина има план и желба да помогне, стојам на располагање, во секое време ќе го прераспределам мојот распоред, на полнок, после полнок, кога ќе каже тогаш, да го сослушам неговиот план и да видиме дали по тој план нешто може да се реши. Nga BDI edhe më tej insistojnë që të formohet komisioni anketues në kuvent me mbikëqyrje ndërkombëtare. Nga 16 deputetët e Frontit Evropian ku bën pjesë edhe BDI është parashtruar nismë për komisionin anketues që duhet hetojë nëse ka qasje selektive në hetimin në Koçan. Por sipas procedurave, pas këtij propozimi duhet të qëndrojnë 20 deputet.